Yebo ngenizoyithi impela eshuba kakhulu ke namhlanje phana ke goal ke sibona lapha ke iMarch and March yesibona lapha ke amalungu ke nawo kaphezulu esigabala lapha ke ophakela umthakathi kubongizwe umlando umfo wamchunu bese kuzoba khona ke nebutho ke laKwaZulu ke kubophela ke nabo ke umama ke besizwe ke besukume ibamba ngezinyawo bathi cha impela ke sisikhathele ke yiloko wenziwa lana ke eMzansi ke abantu bokufika kanti ke wengane zowethi impela abanyathele lapha ke Hebron nokwindawo ke yaziwa nangendawo ke ethanda kuba ingozi kakhulu nokwenzeka ke izinto ke zikahambiselana ke nomthetho lana ke eMzansi njengoba ke beyibala ke njenganendawo ke yesinda ke sokushushumbisa ke kwizidakamizwa kuphinde futhi ke kuhwebelana ke ngayo ke inyama ke yomlenze ngokungemthetho kanti ke wengane zowethi impela kusolala bona labantu ke bokufika ke bangena amaphepho futhi ke ibona ke abagcwalisela le ndawo futhi ke ibona ke abenza ke lemisebenzi ke emimbi ke egcina ke isishaya ke abantu ke balana ke eMzansi ke okubala ke nazo ke izingane njengoba sezingene ezathi shi impela ke kuzona ke izidakamizwa hey bafuthi impela abantu ke baphume ke bonke ke ngenqina bathi yabona ke manje na ke sithi ke enough ke is enough ke ugovernment ke samnikeza ke ithuba ukuthi ke ayibhekisise kahle ke lento kodwa ke yena uhleli ke urelaxile ucomfortable kodwa ke thina ke ngeke ke sikuvumela ke lo ukuthi impela ke ilizwe lethu ke lishabalala ke ngaphansi kwamehlo ke wethu hayi ke wengane zawethi impela ke zinjalo besiniphathele zona la kwimbuso siri MTV sithi bafowethu ke ngaphandle basichitha kakhulu ke isikhathi ake sinishele ke abakwenzeka khona phana ke iHebrew ke abantu ke bebulala ke inyoka bezolwisana ke nehlava ke isibi ke senzo ke abantu bokufika ke abangenelana ke eMzansi ngokungemthetho bafowethu ake nithozele ke naye le video No, yazi asidunganga. Bemane sishone le, but yenyukela bathi baphumuza amasola. Amalimali bo. Hey, zowa la kufanele. Uzowa lapho manje bese manje. Kuya nga. Oh. Kawuyemele. Bese nje, kawuyemele.